Shalom, ndagusuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki ya 24 ukwezi kwa 4 2023. Ni umunsi w'124 mu minsi izagira uyu mwaka w'2023. Uri umunyamahirwe ku Mana kuko iguhaye gutera intambwe nshya. Imana iravuze ngo kuko wajya guyoba muri byinshi, iguhaye ubwenge bugiye kukugeza mu iterambere ryawe. Gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, gice cya mbere umurongo wa 12, haravuze ngo ubwenge n'ubuhanga urabiha, kandi nzaguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo mu bakubanjirije, kandi no mu bazagukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Haleluya. Imana iravuze ngo wowe iguhaye ubwenge n'ubuhanga, ndetse ubwo bwenge n'ubuhanga bugiye gutuma ubasha gukora neza akazi kawe. Business yawe urabasha kuyobora neza, ministeri ubarizwamo urabasha gutanga ibitekerezo by'umumaro. Nimba unayiyobora urayibera umuyobozi mwiza. Uraba umuyobozi mwiza mu rugo rwawe, uraba umupapa mwiza ku bana bawe, uraba umumama mwiza ku bana bawe, uraba umu anti mwiza, urabasha kuba umu onkire mwiza. Abantu benshi inshingano barazikwepa. Yego, urabasha kuba inshuti nziza, kuba muri inshuti. None se nimba ugenda ubavuga bakubitsa amabanga ukikanga wayavuze, bakugisha inama ukaboreka. Rero ni igihe cyo kugira ngo wakire ubwenge. Imana iguhaye ubwenge ngo ndetse ari mu bakubanjirije mu muryango wawe ntawe ugiye kumera nkawe. Mu babanjije muri ako kazi ukora ugiye kuba ingirakamaro, ugiye kuba igisubizo, ugiye kuba umuntu udasanzwe, utanga umusaruro udasanzwe muri sosiyete, kuko Imana iguhaye ubwenge n'ubuhanga. Tangira ugende nk'abanyabwenge, uvuge nk'abanyabwenge, usome nk'abanyabwenge, ushenge nk'abanyabwenge, ariko b'ubwenge buva ku Mana, apana ubw'isi. Mana, ndagushimye kubw'uyu murimo. Urakoze kutanze ubwenge mu buzima bw'uyu mubyeyi, ubuzima bw'uyu mupapa, ubuzima bw'uyu musore, ubuzima bw'uyu mukobwa, ubuzima bw'uyu muvandimwe. Urakoze ko umuhaye ubuhanga kugira ngo abashe gukora ibyo asabwa gukora. Tasike zose ahawe abashe kuzikora neza. Reka abe umuntu udasanzwe mu gihe cye, abe umubyeyi udasanzwe mu gihe cye, abe umushangazi udasanzwe mu gihe cye, abe umupapa udasanzwe, abe umukoresha udasanzwe, abe umuyobozi udasanzwe, abe umushumba udasanzwe, abe umuperezida udasanzwe. Mbese ikintu cyose ari gukora agikorana ubwenge n'ubuhanga bidasanzwe, kuko umushyizeho ukuboko kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.